Musiga ku gitanda niho twagaze tumusiga niho yageze yirirwa mu buryo mayi yaturenze tubura ukuntu dusohoka n'abana twasohotse ku ntambara kuko abajenesi bari batugose kecuru mu ku gitanda ciwe nyine kuko ariho yarari tawari gushobora kumurengeza yani mfite abana umwe nari muhese ndi mufashe mu maboko abandi mpanye na nkurubana mayi iturenze turiruka turagenda tumaze niwe mabuko ntabwo bo kwica umukecuru ngana kuriye kuko urengeje imyaka 100 twari tuzi yuko abajenesi bo mwica twaza tugira ngo ni nk'umuvyeyi bobona kuko nta kamaro akimari igihugu bakamureka nuko turahugiye turahunze dushitse za Gitave turakubanutse bukiye mu gitondo turagarutse dusanga umukecuru bamwishe baramurasa yishwa n'amasasu menshi basa nk'aho bamutesheje kandi bamurasha mu gituza bazarasa mu gituza akazasohokera mu mutima ahangaho kwa Muhamina bahaye ikaze muri kino kiganiro. Aha turi mu burasirazuba bwa Minembwe neza na neza mu muhana wa Karongi. Minembwe yagabweho ibitero bikomeye cyane bya za drone ndetse n'imbunda zirasakure mu buryo ku munsi haraswaga amabombe 148. Muri uyu muhana amazu menshi yangirijwe n'amadrone ndetse n'imbunda zirasirwa kure. Ibitaro biri muri uyu muhana byarasahuwe, imiti barayisahura ndetse n'amapano yari kuri iyo nzu barayangiriza ndetse n'amadirisha ibiyo byariho byose birabomorwa. Muri uyu muhana kandi nyuma y'amazu yabomowe abaturage barahunze bashwiragira henshi hatandukanye, abandi bahungira mu bibira. Minembwe habayemo ibitero bidasanzwe. Mu muhana w'Irundu ingabo za FARDC ndetse nabo bafatkanije bishe umukecuru w'imyaka 100 bamuziza ukwasa, bamusanze mu nzu abandi bahunze kubera yuko adashoboye kugenda, maze baramurasa kugeza cikanye. Abantu bakimara kumva iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, abantu bibaza aho umuntu bwagiye kumva umubyeyi barenda gusohora ku kagare kugira ngo abashe gushika hanze kubera impamvu z'ubusaza ashobora kwicwa n'imyaka yiwe. Iyi ni inkuru benshi bavuze bati ubu muntu mu bantu bwararangiye. Nimba koko barengera abantu kuki umukecuru ungana nkuriya ashobora kwicwa. Mu kiganiro mukazana we yahaye itangazamakuru yagize ati noneho habayeho intambara nyine ziraba zirangije kuba iyo mukecuru twari dufite umukecuru mu nzu utaza wikura mu nzu aharira niharara nukuja hanze abonye akagari kiwe bamusohoye noneho abantu bose baratabanyika abura umusohora tumusiga ku gitanda niho twagaze tumusiga niho yageze yirirwa mu buryo mayi yaturenze tubura ukuntu dusohoka n'abana twasohotse ku ntambara kuko abajenesi bari batugose hirya no hino mu Rubemba kuri Karongi mu Bidegu, natwe tukaba hagati yaho hantu amazu yacu akaba hagati y'iyo mihana yose. Turangije turasohoka dusiga mukecuru mu ku gitanda ciwe nyine kuko ariho yarari tawari gushobora kumurengeza yani mfite abana umwe nari muhese ndi mufashe mu maboko abandi mpanye na nkurubana mayi iturenze turiruka turagenda. Tumaze kugenda niwe nyakobukwe niwe mabuko tumaze kugenda intambara imirwanira nyinshi tukubanutse tuje kumusura ngo turebe ko akiriho. Baratubwira ngo mayi yakambitse iwacu aho ni igitero cyari gihagarariye. Barambwira ati we nta mpamvu yo gusubira kuja kuramira umukecuru usize abana, genda
aho kuba ngo upfane n'umukecuru baramira abana mubanze muhunge igitero nikirangira ntabwo bo kwica umukecuru ungana kuriya kuko urengeje imyaka 100 twari tuzi yuko abajenesi bomwica twaza tugira ngo ni nk'umuvyeyi bobona kuko nta kamaro akimariye igihugu bakamureka nuko turahugiye turahunze dushitse za Gitave turakubanutse bukeye mu gitondo turagarutse dusanga umukecuru bamwishe baramurasa yishwa n'amasasu menshi basa nk'aho bamutesheje kandi amenshi bamurasha mu gituza baza barasa mu gituza akazasohokera mu mutima ahangaha kwa Muhamina kibido y'amazi barasa agatega ukuboko bajajagura ukuboko kose kurashira ubwo nibwo rupfu umukecuru yapfuye bitewe n'intambara n'akarengane twarenganye muri Minembwe bazamurasira ku gitanda uko yarajyanye ku gitanda abantu benshi bakimara kumva iyi nkuru bateye utwatsi leta ya Kongo ndetse n'abambari bayo kwica abaturage kwica inzirakarengane kumva umubyeyi w'imyaka 100 uryamye ku gitanda akaraswa amasasu ndetse kuko ntabyumvishe muri kino kiganiro yagerageje umukecuru kwikingira amasasu yari karaswa maze n'amaboko ye barayajanjagura yose makuru abivuga leta ya Kongo yagerageje kongera abasirikare benshi kugira ngo bafate Minembwe hari hatanzwe iminsi 15 kuba Minembwe yafashwe ariko kandi uwo mugambi ntabwo babashe kugeraho kuri ubu ngubu abaturage benshi bo mu mihana itandukanye barahunze bahungira mu mihana isa n'itekanye abandi baracyari mu mashamba ndetse kuko bagiye babimenyesha abanyamakuru bavuze ko hari bamwe batazi naho abana babo bari kubera yuko habaye intambara itunguranye ndetse no kuraswa kw'amadrone hejuru mu kirere ndetse n'imbunde zirasira kure zirasa mu mihana y'abaturage benshi bagahunga buri umwe agahunga ukwiwe kugeza n'ino saha benshi ntibaramenya aho bagenzi babo baherereye abaturage batuye muri Minembwe baratabariza amahanga kugira ngo ibashe kubatabara kugeza kuri ino saha nta kintu na kimwe amahanga avuga kuri Minembwe biratangaje kubona imihana y'abaturage iraswamwo na za drone kuri ubu ngubu abaturage batuye mu Minembwe bari mu buzima butoroshe nyuma yaho bagabwaho ibitero ijoro n'amanywa badashaka yuko batura muri Minembwe ese koko iyi ntambara izarangizwa nande kuki amahanga kugeza kuri ino saha acecetse nta na kimwe akora kugira ngo arengere abaturage bari mu kaga ese imiryango mpuzamahanga iharanira umutekano n'agateka ka muntu kuki kugeza kuri ino saha acecetse azavuga ryari azatabara ryari azakura abaturage bari mu kaga ryari ndabashimiye